At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Hello? Ay, da kayo matgaya, mama adong. Ini ka, nasingpot nga rodo na. Oh, oras sa pagtulatan ti umay na bigat. Yak nakit-kita na lilong, gibilinan nyo. Ang mga na barte ka na. Sige nga rodan. Bye. Kita man lang agpaiso ti biyag bipita. Uray na taangan kita muna tiyag silpong. Talaga kastan ti panawin ka mo to. Awan tao ita na dinamo tiyag cellphone. Kaslay ayam lang ti silpon. Kapilitan na sa paan minton ki Nicolas ati mapan mangipan iti kanakan iti balay da ama adong minton bigat. Kat laglagi pa ma. Amumot tanda niya lakay dagunlit. San la dagunlit naglay nga sumao. Saan pa yan nabartek no ka? Nakarkaron no nabartek ang. Sakbay makadayo kahit istorya ka mo to. Inta mga nan. Ay, gaya magipanganak manay. Napagsipngit pa lang, apay nakaluto kan? Paanyat na mo nga orasan na ya. Tanda ng alas 7. Sus, kita lang agpaiso. Sana mapuputan ti oras. Madamdama, bigat manay. Kan, trabahon to manan kon ha, kamo to. Alam, sumaruno ka na di kusina din nakagida saray. Anya nga raw kastala ti biyag ka. Panangan ti siyang nasaya at lumasapak ka makaturog. Gawit ak nalpasak man. Ay, ni Fakundula kiti deje ang busbusina. Di tana. San ko mapanluktan ti ruangan. Adamot tulbog na. Sanak nga inasawa dahi talakay tapno tagabunak. Pulisitak kadagidya katulong. Saan kit din nagpaigawid? Dandan tila punguton sa inlam. Pasok ko matirupan iti suwelo ka. Sayang no, maragdagan ti baldusa. Mapalin a pagsarmingan iti kinadalos na. Ay ngam, kagurak ti kinakrakad ti rupak. Isubat lang gaya mga awan na uray ko amang ilukat iti gate. Pimanaw gaya mo ni Diday. Apay ka no? Mailiw ka no, hidyo balay da, Fakundo. Ay, baktan lang arudan. Ay, sa bagay, awan manaknakam na. Kasla, nakatukno, ti atang tilangana. Gabinuray na kumapay ang makabirok tayo iti kasukat na sakbay pimanaw. Di mo kumain yawag kanya, Corlita. Ay, uray yawag ko kenkwana. Dapay nga rod serbina, Fakundo. Kat no pimanawan. Ay, mabisin akon. Nakaluto ka ka din. Anya, katulong? Ha? Oh, apay nagmulagat ka? Saan na baling arudan? Sige, mapan ka nagsukat. Apag iso. Imawag nga minitay ni Compadre Benjamin. Kahit masawan, anta tumabuno iti paskat? Ay, no cater, jak kaya. Awan tupay ramraman ti igaduda. Adda ka no kabarbaro a restaurant ni Benjamin. Kahit padasan tamat ati mga nijay. Naimas ka no kat ti panaglutluto ti kusinera da. Nalaguray ka nga ron da. Agdigos akpay. Idampay la dita sopa. Saan ka kadipay ang nagdigos? Ay nagdigos ak itay malam ngam. Rumwarta nga ron sa anak nga agdigos. Ay, aguray ka lang. Talaga anabsugak. Napasabtan ti bisin ko. Anyat mako na iti putahe da diti restaurant ni Compadre Benjamin. Ay, makabsog. Nang runa no, makaadum timangan. Kung naktupay ka ta magustuam ti putahe da ditoy. Ay timoy baga dito iti kanayon a panganan ta. Aging nga awan katulong ta. Sapay nagpipintas mo't nga rod dagiti waitress dito. Adda awag ko. Di kaya masoltera kasinsin ko. Sumabit lang tagasarita ka. Nay, saan mo malagip isang kaibagaken ka? No kasangsango na, awan cellphone, mawatam. Amangan nga rod no napatagtibaga na kanyak. Apay, fire department kaya? Saan ko mamata akas? Nagadupay mo't nga rod ti alikaman ni soltera ang nalakasunggad.
Di pa'y kat nagsayang tinagdakkel abalay ti kasinsin ko. Awagan ka idirabi Facundo. Saan nakiti na sungsungbatan? Amom akagurak adi masungbatan ti awag ko. Kuha amumat ng ti agasawa. Kahit mo, tatungpaid ka. Laklakayan ka lang arudan. Agarim ka pa'y laag. Naimbag ko mano na pintas ti inasawam. Napu daw ti rupa kantengad na. Nagnisit, siko na. Napay, anya ka diti pagsaritaan taya. Bayabon. Pagpatulong akla kumakan ka dito'y balay iti. Ada nakasarita ko na karpintero. Nay, katsanak ba na karpintero? Sige, no awanan ti sabali ngay bagam mapanakon. Ado pa ti aramida kay opisina, soltera. Di pala nga makakapkapi akwarlita. Ay, awan ti kapi di balayaw. Kan saan nakman na birbir nga sana? Madam ko naman. Awan ti mangitimplay ti kapim. Pimanawon ni Diday di kalman. Kan apay nga itakalaang Naginad nga ron tinagluganak ajep. Dapay traffic. Nakaruwar gaya mo ni Sir Facundo. Anya pa'y ti oras ti amaw. Nakatangkaya ganti inait. Ay, bimtakan ti saran tinuang. Ha? Ay, hoy, sadot, bumangon kan. Ay, kasi ka warlita. Ay, numuna ta inulit mo tinangbir ngas kanyak aryong. Ha? Sir ko naman kanila kay ko. Ay, kababay na birngasak at naglakayan. Hoy, uray lakayan, napigsapay laang. Ha? Di ka pa lang amin nagdiritsoy di kusina. No amom amala daw kan aryong. Yamuk nga ron no, makamakam ko pa'y. Pasado alas 8 no, rumrumwar kami kat. Ado ka no tinapating nga si kasunay di opisina aryong. Ngamnum amuak nga da sa balingar aramidan. Ay, kuy daw kanyak. Kunag man no nasapa ko yan nagkuyog kan kulas sa nangipanitigan na ganiti balay nila kay Andong. Agmamisa ka matitigan din. Nagawid pa lagi tayo Nicolas taintulnog na tibalasang na di pagadalan. San kano anak kuyog ti asawa na, tanasapsapa pa arimwar. Ay, naagawa nga kasawa da kaya. Sana pala at ako da kadumit ang agtrabaho dito. Kaili ko matikas na trabaho. Hindi kami kumalatan di makamo. Di kalatan balay mo. Nawan na ramida ka jay. Nagdalusak mo tang. Man ano ka di ay tumulong akmat. Uray. Agawid ak tumatlangin ton madamdama. Aywan na tayo tumot ko merienda. Ha? Ano kayo mo pwede ginana? Ay, sa anak pa nabanog. Kan sa anak ang mabisin. Oh, Nicolas magkaya mo na ita. Tas taunay mulakat na nakakita king ka. Nay, mabain sa tanaladaw ngay may dito garden. Nay talakit din di pagbabainan ng kamutaw. Madamdaman to nagdalusak. Masadutak nga agkaraw. Agid idang pa lang. Masadutak iti dayjay aryo. Di na pala inapalan ni Diday. Kabalan namat ni Facundo nga awan driver na. Lakayon. Ingam, nagdawal ngagmaniho. Ay, pagustot dagiti manakam. Agis ti marak to basit sa aktor umar. Kanang masadutak lang agluto. Anya ti serbi na ti kwarta. Ay, tinasayaan. Awagak to gayam ni Aryong. Ta imani wanak man kidi. Ni bakit soltera kasinsin ni Facundo na ito? Yan yamat nga tatibaga na. Ay, stop ko na ito. Bakit? Maturog ako kumakag. Tsaka pa'y nakadalos. Naguyaw day taabaak. Saan kiti amadlaw asyak tinagdalos ta nasilang ti baldusa kan kabarbaro pa'y latipinta ti diding. Hello? Ada dito isang ti gate, warlita. Ay, ikasta ka day. Ay, awan nang ko, nagbusina. Namnamaam nga kotseak. Nag-tricycle aklaan. O anya, mauray ko alok tanti gate. Un ipag, umayakon. Ay, baktan day ta soltera. Ipakit din ti awag ko kanikwan. Taan niya nga ron. Kat nakiasawa, itilakay. O, nasaya at launay no kasta. Kamin kasapulan mi unay ti katulong. Sige, agyaman ak launay.
Sir! Ay, pasensya kayo lang ko man itipan nakalataw ko. Oh, Na-traffic ak namin. kasla naman nung kaunay. Umanang sab kan kasta unay talingat mo. Kasla kalkalpas mo nga nagarado, iti isang hektarya talon. Ay, talaga managling utak, sir. Kan, naginawan nak ngamin ni nanang kuit baka. Iswa dadakkel dagiti lapayag ko. Ti amok, no mapal ka kandiday. Wano nagtaray kayo pa yan. Ha? Ay, ni Sir Mat. Ay, kat mga asawa ak. Ay, napintas Kan ubingan na. May sala arabi masikugan. Anya? Daytoy salas yuti magustuak launay warlita. Nagdakkel daytoy sarming. Makita ti si bubukal abagik. Uray bakit akun kat napintasak pailaan. Makita mo tiro pakiti sarming. Mas lapas pasagidan nak daytoy abagik. Mas dawak nga ron nga pa saan kayo nakiasawa? Namnamaam, ano nakiasawa, adapay kastoy alangak. Sa tinawan, anaganakak. Amok to matlaang ati kinabaknang ko ti almanan ti mga sawa kanyak. Ay, dito'y kayo kadi amangal daw? Ay, awan ngamin dyan katulong me. Nakapasyarak laang tapno maamuak tar aramidap. Saan ka man lang aglingat ngagtrabaho? Ay, kasan nung aglingat agad no, naglamis dito nagtibalay. Ay, trapita na iti apakita. Apay nga raw, Jack, kataglingling utak. Ay, aguray, mabit lang. Yalaan kayo iti danom. Wino, kayat yung ka diti Diyos? Kanayon nga da itugtugot ko adanom. Mabit lang. Naibatik gayam iti o nagtitricycle, ti tumbler ko. Ay, gunam, bakit. Sa dinaw ti kaya tiyo pang ipasyara kada kayo, Madam Morlita. Ay, day, taman ti kunak, awagan nak iti madam. Ha? Kasla kayat ko tagpasyar iti higit ti baybay. Oh, nalami islakit di itigid ti baybay. Nangin, tadakkel dagiti daloyon. Naimbag di tanalpasan ti panag-iipon. Nay, anyaya ti pakainaigan ti panag-iipon. Dahita tinapigsa pagsapulan ijay lugar me, madam. Idi kalman kumapailangan nakasubliak a driver ni Sir Pakundo. Uray, sa ngalata ko mga ipon tinyawid ko. Pagsasauyok di dahi tayo dyan lugar yo Ha? Saan kayo napangas? Ijay mulman langan ti papananta. Ha? Ay, madam, uray agmalmalam kan agpatpat nagak nga aggawd iti bilawg. Ngamno, uray may sala nga oras nga agpagnapagnakit imol, sangko amay turan. Agrik-reklamo ka kade, Amom na apaya pinapanaw ko ni Diday. Ha? Ay, kunak man no, nagboluntaryo api manaw. Nagdakalakit din tingangam aryong. Ha? Iso asaan ka nga agrik-reklamo? No di mo kayat, apaikat ka a driver ko. Ha? Ay, day tamot nga tan, Marlita. Agbabawi ka na ikatanak a driver, tila kay nga asawa mo. Apaw. At daw mo awag. Marapait agency. Hello, sir! Ay! Well, sir! Siyak ni Pipita! Ay, hindi naman naklaunay. Doon naman yung makasapol iti servisyo. What, sir? Sige, agbiyahe ang itong bigat. Agyaman ako na, sir. Bye! Ay, agkamanan pagsarkak. Naragsak ka si Mang Pata. Kaslad na pakaragsakam launay. Mangot ko agat baraniw. Nabayagan na jak nakakita iti barani warlita. Idi ubing kami no agabraw da iti nanang iti marunggay laukan na iti barani. Sos nagmayat ti ayamo. Anya anabanglo? Ay, jak lakit di magustuhan ti amot na. Ay, dahimas. Nang runa no malaukan iti bolong ti paria. Ado ti maibolon na ngayon na po'y. Ado mo't arigrigat mi di ubingak. Iso naglaklakayak ti panagpabaknan ko. Aguray ka man.
Anya ti pakaragsakan gayam. Awan da ito gayam ti ipadamag ko kan ka. Narisot ko adagos ti problema at danton sukat ni Diday katulong ta. Nagagat matlaan? Saan amo talang? Wino pang Miss Universe mat ti kinapintas na, ha? Madimat ano na pintas ta, mga sana makatapal niya yung mga lokal kagan na. Mga sawan ti kayat ko asawin. Uray man mga sawan? Bibiyang ko pa'y? Ay kat, uray pumanaw pa'y kit diyan, ha? Saan kumamat Warlita? Sapay kumatagbayagan da ito'y akatulong ta. Daman kaya man pagkatulungan, Pipita. Kano karti papan mo? Indong bigatin no may saganak pa dagitirwatan itugot ko. Siyempre, ano pa dagitidad mga isaganak? Iso bareng nga ron na makatumbong ka man hindi tinasayat nga mo. Ay talaga? Awan pa'y matkid di December ka kajak makatunusan. Kabalang kami. No, dahil ta atrabahom, talaga masapol nga amom, ti makibagay. Wan, basta ti karkararag ko, Pipita, makatumpong ka, ti nasayaat nga amo. Ay, dahil tama ti karkaranak ko kanayon kamutaw. Anay, mapanawan kay manan, di ka madanagan, inton sa magpatak, at danto pa sa rabuyaw. Simmer ka ba pa iti opisina ti sekretarya ti marapa iti agency. Dahito yung natangkag baling nga amaw. Mas lang nakitkitak na iman na. Wan! Kain-ingas na nga ta? Ay, kunak no sumarno at dagos ni Facundo. Nauuyong sapay deta. Nanay malasin ko talaga titibag na. Ni Warlita. Ay! Warlita? Ne! Apay nga mong tinagan ko? Kan, birbinangasan na ka. Ayan ti sekretarya ti agency. Kasaritak man. No si katagbalin akatulong may, ay ibabawik. Tsak lakit ti pitot ni Warlita na iti apada ka domestic helper day. Hindi nak may laksin. Ano, saan nakamalakip? Anya hani, nakapagsarita kayo kadin iti agbalin na katulong tayo? Siga kadi ading? Sir, siyak ni Pipita. Pipita? Pipita tinagan mo? Well, madam. Ay, malagip na aksan. Siyakmat ni Facundo. Isumat ni Warlita nga asawak. Pimanaw nga mi, jay katulong mi. Kat naimbaglakit din, taadda na kay baga kanyak, iti dahito nga agency, nga agibabaon kano, iti mapagtalka na katulong. Ay, sapay ko takas tangag paiso. Gaputan magbidot ka Pipita. Awam pa'y makalawas. Mapagawid kan. Warlita, adda pagpinirmaan mi a kontrata kan Pipita. Ay, awan ti bibiyang ko iti dayta a kontrata. No saan la napudod di tarwar? Rumuarak ko man ta makaamu kayon ngagsarita. Kat no nakaangangin ni tayo Warlita. Sige, saan abale? Siya kunti makaammo ang makisarita kan Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Mapanak ko magsinanglaw. Nariknak idirabi iti ininom ko. Kit makakalkaldo at tabarang mausawan ak. Kasapulan sakit ya bungar ka. Nung kasano kit agmaneho akmat. Sinalbag. Talaga malas dito ka, kamapayata Mario. Di ka kumadumsagi tilugan, tabagkatam ti malita to'y katulong. Nung muna ta, langantisan nakapigsa ta nakutong. Ay, ungayam. Ay, saan ka na dumsagi tilugan manong driver? Kabalak na ito'y. Ay, saan mo nga isirok iti nagtilugan ti maleta? Ipan mo di talikod. Puputam no maitayok, Pipita. Saan mat nga taakas karina ama itayok? Tangadagsan mat ti maleta ni Pipita. Ang nangato, Pipita. Naikargam mat gayam ang timalitam. Ay, napigsa ka gayam. Gaputa aldawan, mangal daw tayo pa'y. Nasaysaya at pa'y Facundo. Numabsog ni Aryong, saan unay ang makapataray. Nakadanon lagi din ni Pipita iti pagkatulungan. Numan-numanan alawas. Bulan ti urayan. Namsan ko na pampanutan kan bilangin.
Saan ang mapuputan ti panaglawas siya daw. Tikit di bilangay. Umano a kilo ti pagbalinan to dagiti apit mi anateng. Nabannog ka noonay ni Warlita iti panagbiyahe tayo, Pipita. Maulaw sabay. Tanay, igaman na mo di muging na. Kun pispis na itay. To asyak ti binaon na, amang itulnog kin ka dito'y agbalin a kwartom. Uray ta sa anak mo't amangan ano. Nakaparadas kami naman nga nagmaneho, Aryaw. Ha? Apa yung birbirinasam ni madam? Uray. Ta saan namat amangag. Kun saan na ngay pulong ha. Naarte kun ambisyosa day di a babae. No saan ngay nasawa ni Sir Pakundo. Saan na kumamapadasan ti kastoy abiyag. Kit no mapurpurga ka no iti Pasig amarunggay di lugar da. Nagabroad sa napagawid. Ay, talaga, saan ka nagbitaw? Agin ko nalaan sa anak nga am-am mo ni Warlita. Nalasin nakit din adagos. Naimbag, ta saan nanadlaw ti panakikidtot ko. Amumot kid din ni Facundo, ang nagpatagabwak iti abroad iti. Ngam, saan nga amo ni na soltera nga ipag ko? Ay, nagalas. Bakbakan ti ipag ko. Kasla katugangak pa yan. Ay, padasan day ta apipita ti mangibuking kanyak. Pagikarwak. Parigat. Manyag paiso. Kumusta ka, honey? Ay, nasaya at matbasitan ti Riknak. Talaga adyak kursonada ti panagmaniho ni Aryong. Ay, kilat kabigan na ti Manibela no. Sorry. Napardas unay nga agmaneho. Kanayon ko apalagipan na tanangan na ti agmaneho, tanarigat no makadisgrasya. Nang runakit na, awan pa'y anak ta. Amang ano, di mo amo nga ginamak, isuan na ulawak. Uray ko mamay sa, basta lakit di lalaki. Kasanon no babae. Awan mabalin, basta saan ang maibong. Lakay ka ngamin anang asawa. No apay ang nagladaw ang nagkita ta. Di ko nabgit di nasa paunay ang naipas ngay ka. Agarup kataib ko dagiti tatakkel mo. Saan da nga rod ang nakatapal? Wan gayam, aramuara kinton madamdama. At da napatag nga si kaswa ki opisina. Ay saan mo ka di ngay kuyog ni Aryong? Katamban kabaalak pa'y tiyag maneho. Ngam kasapulak ti kadwak. Nakababain matanda ito'y Sir Pakundo. Da kayo matan tinagmaneho. Amangan no, mapagrirwanda asyak ti boss. No nakakurbata akaryong, amom, masapul ngamin nga agrubwat kay tinasaya at tapno aglang ka tao. Ha? Ay, ngagpaiso niya, sir. Ay, agkurbata ak tumamat. No marwamak kat agpasyarak ije lugar may. Ay, kansyawan daklakit day. Anyaya tidakas na no agarwat ka. Ay, amangan nga rod no ibagada kaslakla natalyan abakawan no kalday. Talaga asikaryong katkatawaan nak. Ay, amoyo no anya tidayawag kada kayo, sir. Lakay kayon. Nasidapay la ti matayo, nagmaneho. Nadawal ti dapan nyo nga agipayat iti silin niya daw. Nah. Huwag ngagpaisoan niya. Siyak na pupuutan, sumsumyag matan ti kotse. Ibagbagay ko matan ti apelyado kapataray. Saan ka una nakasarita itay, tamad maditi bagik pipita? Amang ano, kalat nga da pa panakinton bigat ha? Isungay tanti panangibiling ko king ka. Kayat ko asaya atom ti trabahom. Wan madam. Nakita yung matno kasano ti pa nagtrabaho. Hindi. Anya ti bagbagam? Ne, agkabaw kan saa. No italang ang nakita ta. Tandaanam. Jak kayat ti asi-asi at trabahom. Dalusam anay mbag ti kwarto me. Kan plansam amin alabaam nga arwatan mi kini Facundo. No, day tati ko nayo, madam. Matumpal. Kan siguraduam magustuak ti lutom asidaan. No kasta, adamat kasukat adagos, ti pimanaw akatulong yo. Ang mga no saan makapagbayag. Ay, nakarong amin ti asawa. Kaslagarod ka na yun nga aginaw ti asawa ak soltera. Naimbag ko man wag paiso. Namnamaam, si Kugampay. Ay nalakay kaan. Naimbag ko man no ubing ti inasawa. Madimat unay no ubing.
Ang mga no kwartak ti almanan na. Ket, anya tinamnamaam ken ni Warlita. Kwartam la, ti kinamat na ken ka. Ay, sana bale, basta adda asawak. Narigak ti makantsawan nga agbaak. Nay, madi man ti tabas ti panagdildilang. Maan-ano ako maanabagkatan abalasang. Uray adda asawam. No saan kayo matan ang makaanak? Nasaya ti amo kalakay, kamotaw. Baknang anegosyante. Ngam, saan amat na pobre? Lakay gayam ti amom. Mano ti anak da? Awan anak da. Nabinda pa yung nag-asawa kan Madam Warlita. At kataob kami lang atake ni Warlita. Ang mga nagpayag ka nga ron dito pagkatulungan ma. Nagsikog ti amom mababae si katutagaw awin. Ay, saan nga ta, kamotaw? Sabagay, di mo sigurado nagsikog pa Si kamot kamoto. Dahil tapay ito na maagam. Dahito iti nga 10,000 pipita. Pakisyenta ken pagroseriyam. Awan balor itan ti kwarta. Sanga gasot la ti kay batugan na dayta idi ubingak. Sir. Salud-sudak man lang kata kayo no. Anya ti kayat yung sidahan. Nadlaw ko ngamin kini Madam Warlita ka managkarne kan nasang itidildilata. O, naimbag man ta na ipalagip mo dayta. Nabayagan ang makasidsida akiti natin. Gumatang kantuman iti mafakbet. Ka nagluto kay tilauya. Daytay adda kumalaok na adaten. Uray repolyo wenno sayote. Sige, sir. Uray agkukuyog tayon ton kada aryong. Itulnog na ngamin ni Warlita. Napatag sa tinapanan na. Tanasapa arin po. Ito yung di pinagintalo kape, madam. Ay, agyaman naglaon ay pipita. Awan or-orasik ngami na managkape. Siksi kagayam tinabati dito'y balay. Kasangsangpot ko pwede di napan na kitsyenda, madam. Nasapa rin mo ni Madam Warlita. Kaya ka mo, noon yan tong oras no makasangpot. Maaramid na ti kay kayat na tabak lang ni Facundo. Sa awan anak da. Aywan gayam. Ang mga no mapagbiddutan na at katugangan ni Warlita. Kasinsin ko ni Facundo. Ay, ipag yung arod ni Warlita, ano kasta? At sarsarita ta. Saan mun sapay nga mo tinagan ko? Ay, san man, madam? Naibagayoy tayan. Madam Soltera. Ay, talaga managlilipat akot. Ay, sapay ko bata, maanusan ti agkatulong kada Facundo kan Warlita. Nakaro nga min ti amo mababay. Awan pa tinatrasa ka ng katulungan, madam. Saan ka napagas ngagsasao? Madam. Ay, sapay ko mga ruta, makaibtur ka. Ngamno di kan makaanos, ibagam kanyak, ta syakti makisarita iti dayjay a babae. Naikamkamang laag, sa isukit din ti mapaturay. Enrantak tinasapa rin mo, takayat ko aliklikan ang makasarita ni Pipita. Nairanran na lakit din nga agam-am mo kami. Saan ko nga klunan nga agam-am mo kami? Saan ang mabalin am-amuan ni Bakat Soltera? Akatulong ak mo tidi. On bibiyang nakada kami kini Facundo. Kasinsin lang ti asawak day di abakat. Ibaga kini Facundo asaan na apat patyon day di akasinsin na. Anya nga tano agarami dak iti istorya. Wan, awan ti mabalin ni Pipita no di agtungkal. O, dandanik mat kan dalipatan aryong. At dagayang meeting ko iti alas 11. Itulnog nakman iti hotel. Sige sir. Ay, ag-overnight kayo kadi iti hotel. Saan? Piliyo ka talaga. Aging gaak lang iti malam. Oo, awan mo't dakas na nukas pangarigan sir. Nalaka lang ti panagpambaryo kan madam. Ado ti amok amabalin sir. Saan nakban nga isong-song iti saan na nasaya at aryong. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Awagan kan tulatan no may naksukunan. Yes sir. Ay, mapantay nga raw doon sir. Adala ang itinabaw tinamisaan ko dagiti daddo mga alikamag. Istimarak lang. Tulungan nakman kat eh. Ay, siya kung timakam mo sir. Kasaritak nga rod ni Meleta sekretariyak. Amangan kit din sumangpet dagiti klientek. Ay, nasa paarimar ni Warlita Pipita. San pa'y gaya masimang pat? At dun sa amat dinarayan na Pascal. Naimbag, tain na po hirap na lutaw.
Eh, saan amasayang tilot tumasidaan? Nalaingak amangan. Oh, kita man ti bagay ka. Oh, asino ti makaibaga? Maki raraupak lang ije lugar me. Oh. Paano tayo matanag na po iti rigat? Ni Warli talaang mati managin ko na. Si Karyo nga, pir-pir nga asam latan ni madam. Man ano ko ma? Saan mat asi sa sangaw? Kunamat no asino? Kaslajak amot ti biyagday ije lugar da. Naimbag ta nakiasawa iti baknang. Din samot aganakan. Nila kay pakundo at ilugi. Saan anasaya at lalaki analabid? Aglalo no ti sarsaritaam kat dagiti amo. Oh, pudno matibagbagak. Nagabrod ka no ide. Napagawid sa. Naimbag, tasanda nga yung pupok iday. Apay ka madyak malagip nga aramidan da ito eh. Alas 3 gaya man. Agri kap itan ti bangko. Kan awan tayo agamakada kalagatan. Kasaritak to ni Facundo. Ay ngamjak ibagbagaday ti aplano. Oh, dahito iti iliwag. Napayagan na jak nakaraman iti pinakbet, Pepita. Agbosugak ita. Di kayo man nagkuyog din ni madam, sir. Sumaronon ta ka noon. Lihat na tapig din. Maimas ko lakid diti mangan. Lauya akar ni ti baboy nga adalaok na aripolyo kan sayote. Agin lalaing ka katulong? Ha? Asino ti agkunaken ka nga agluto ka itinata? Warlita, siyak tinangibaga ken Pipita nga agluto itinatang. Ne, makasuya ti pasig akar na eh. Ay, sanak nga roda naman. Ibusun nyo adwa day ta. Tugaw ka din. Ala, nasustansya nga ipaunag tinatag. Mariknak ngamin nga agkutukutan dagiti tumang ko. Narigat mo pasig a karne. Ay na, uray away la ijay lugar mi. Saan kami agsidsida itinatang Facundo? Dandanin binigat nga agsida kami iti karne ti manok. Tado ti tarakan mi a manok. Ado pa'y ti tarakan mi a pato kan kalding. Naimbag man pa'y ti tukak asidaak. Adamot na ako akamano ka niya dyan, sir. Asa malaukan ko maiti bolong ti sile. Ay, uray di tana. Talaga di mun sa kayat ang mga anak Saan agtugaw kan? Suban ka pa'y no kayat mo. Ay, saan nakapilitan nga agsida itinatang? Sige, saan nga rodan? Karnimot day talauya. At dapay day ta adobo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa'y nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga anabso ka, Warlita. Facundo? Ay, ayatan na ko ino saan? Nay, anya day ta nasaludsod mo kanya, Warlita. Huray kumakit itinawan nga ganak ka. Ay, saan aray ta ti kayat ko amangag? Pakutungan naksamot ti kayat mo. Kayat mo, anak ko si Mac, ha? Jak narwam nga agsidsida itinatang ko naklangaro dan. Siyak ti matungpal. Saan mo apakibiyangan no anya ti kayat ko alutwan ti katulong, ha? Sige malaangad. Narigat no day ta ti pagapaan ta. Naimbag langan ta. Kontrolado lang ti panaginom ko, Pipita. Naimasgam ti panaglutluto ma. Ado, di ba sida? Nagpaluto pa ni Sir Facundo itinatnatang. San ka naman akayat ni Madam Jack? Sida itinatnatang. Agin ko naladay jay. Saan nga sida itinatang ni Madam? Katno nagado abala iba ijay waig da. Jak mamati ti dayta. Saan naman na problema dayta babae? Ganun gayam. Makaturturog kan. Panawan naklatan. Sakton ti aginaw itinanganak. Sige, makamu ka nga rudan na riyan. Makitam dagito ikawas, anay para baw iti kama? Labam amin dagita. Jak kayat ti asi-asiapan na kalabana. Aman no, kaslali na ban iti waig. Sige, Madam, nasat ko na. Kan agdalos ka na imbag dito kwarto Jak kayat ti makakita iti uray sang kabasit amila. Kan denggam ti bagak. Jak ton kayat nga agluto ka iti natang Uray natang nga mailaw ka ti karne? Ne, anya ka diti imbagak. Man ano aya ti pasig a karne. Kan naglauya ka, kan uray agadubo ka.
Di mo lalaukan iti uray anya anatan. Ay, sus, pagkaiblatin na ito'y amo. Nagatutoy palabaan na. Sa pasig pa'y akarnete si Day. Nagsapan nga umawag ni Soltera akasinsin ko. Kaslakan hayon amay iliw kanyak. Hello? Agtapeta pa'y, Facundo. Nay, naladaw kan sakit di anak karing ha? Kasangsangpet ko dito'y opisina. Awan or orasen, di pa nagkapig. Sikan sa mati, naladaw na kari. Di kayo matlang aron makabukal. Yaka mo no asino ti paog kada kayo. Wan nga agpaisoan niya. Saan ta mapanagnakan no asino ti adda diferensyana? Ta di kamot ngamin nakiasawa. Day, nagalas laki tinti ugali makasinsin. Imo na ka anak angaw. Rabak ko laang bat. Sinapam man timawag. Dan sakit di ibagam. Nabayang nga rudan asan ta nagsango anangan manipod ng asawa ka. Malagip ko. Anya ti petsa di nagkasar ka. Di Nobyembre 30. Bonifacio lang aron ti apelyedok. Naira na pa'y Bonifacio di ti kasangay ko. Anya? Katsa pa'y agmamalas ka anang asawa. Ay, abangan no masangom ti makipangan ti balay, tunal daw. Sige. Ay, kuyog kunto ni Aryong driver ko. Awan ti problema iti dayta. Saan namot nga ta amakan ti sanga sa loob. Anya? Ay kat no bagas asa nga sa loob akat saan na amakan. Ay, talaga si ka Facundo. Nalaman langat. Tama nga no, makasinga iti pa nagtrabaho. Sige. Bye. Dito ikat akasinsin ko. Naglaka ang masutil. Kinaikayat ng tumot ngamin tinagpaan. Kastoy ate agdalos. Dandaniak na ipagalis. Iti kinasilang ti swelo. Nang runata na basa ti sakak. Kan nagdartara sa kasimrak. Ni Rosin damat dahi umawawag. Nyaman nga tanti masapol na iya. Numuna ta, oray la talo nga oras ngagsarsarita kami iti cellphone ko. Hello? Ay, kidang nga. Di na pa ipakaam mo no, agpasangput. Ay, kapag isumatkit diya, nakadigos ako. Nasapan-sapay Anya? Makiaramid iti linapot kan baduya. Ay, di da pala nagurder. Ay, jak lakayat dagita nga obra. Iso nga rod nakiasawak iti baknang tapno. Sa anak matagabo. Kunak man na madaman ti panaglaban pipita. Iso adi mo nang ti panagpukaw ko kan ka. Naggapo ka gamit irwar. Apanak pa lang kami nagsagad iti paraan, madam. Isarunok ti aglaba. Sabagay. Kan isarunong tuman ti agdigos tapno saan ka naang dod Awan serbina dalos ti unag ti balay no naangnod kamat. Sus, sa bali lang peso ti nakaraman na tinamay. Kunamlan bakal din nakaraman Awan plano ko marumuar tapno mabantayak ti panagtrabahom. Nagawis ti may nga amiga. Adadarayan mi apaskan iti klas a restaurant iti unag ti mall. Ay, kasta kaya? So ado pa'y tinabati anatang. Ison ti lutuam asidaan ta agpurga ka tapno lumakmag kamat. Naglablabas sa rito yan. Kat anya pala ti mulmulang langam? Di ka pala si marunadagos kanyak taluktam ti ruangan? Ay, madam, mamaya ka unlok taktagay. Ay no, sobra mo dito ka sa nakaraman abad. Iganda kami pala abroad. Kaputa na imot na kiti amo na. Sang ka istorya na kanya. Ano saan natin ang sinsida iti na laylay-an natin. Ita, inakit din kayak tinatay. Ay, si kamat kaya Mariaw. Yak mabuutan ti sasarag mo Saan mo gayam mapuutan no matakawan ka pipita? Nay, nagadunday talabaam. Ure la sang agabsuon. Ni Madam Marlita nga raw. Pinalabaan na ore saan na pa yan usar. Adan samot gura na kan ka pipita. Ay, bayam lang ta. Aging kay ka pala. Aramida, ti trabaho. Oh, nagkawit ka kayam.
Umayak lag kape. Nambara ka nagpaspasyar. On mo't la ti aramida ka di opisina. Nga magsublyak mo't lang di opisina, ta mapan kami mangal daw ken ni Sir Facundo iti balay dana na soltera. Nay, ang may sakon nga roda na mangal daw. At damod dinarayan na paskan ni Madam Orlita iti class sa restaurant ka na. Ije ka naman maul. Oo, patpat yung mat. Pugso a babae. Makaiyawid nga ro iti agar aroyot anataba nga adobo no ije ti darayan na paskan. Mangan kayo lata. Saan kayo ngagbabaing? Ikarigatan tayo nga ibusen nagito'y linutok. Oh, talaga nga impay-pay sumitay ti ang mo. Oh, nay, nagadun ti linutoyo asidaan. Apasig anatang. Pinakbat, dinengdang. Nay, ngapit agitoy. Oh, sabali lang tinalaokan iti itlog. Adupay ti tinuno aparya kan silay. Kan adapay tinuno nga okra. Dahito'y launay ti iliwag kasinsin soltera. Talaga nabayagan ajak nakaraman itinatang. Mayat-ayat ipasiga karne pakundaw. Ay, pudno dayta ko na ayo na soltera. Nagimas nga isimot iti bugong dagito'y tinuno asili kan okra. Dahito'y pinakbati ramanan niyo. Oh, Ramadan mi amin. Ang mabit lang. Andiyan dahito'y pinakbat. Na, adon sa matilaok na abagnan. Ay, talaga anabsugak, sir. Sabali at talaga no natang ti paunag mo. Oo, pudno launay dayta aryong. Gimno ni Warlita. Oo, naarte ti buksit na. Narigat la akong kontraan. Ta, narigat ti agsapol iti asawaan. Ay, mayat ko man ipipita. No nasapsapa anam amuyo, sir. Na? Oh, apay adi pipita ti nagturungan ti saritaan ta. Oh, ipalagip ko. Saan mo apaglulukuan? Kumita ka langan iti sabali nga inkarman. Nakunakmut lang amayat kuma ani pipita ti nasawa yo. No nasapsapa anam amuyo, sir. Day, andan sa problemam ken Warlita. Naimbag. Ta sa anak ama nagipulong. Ni Sir Mat. Mga no, mabalin nga ang kailangan ti awag ko kada kayo. Sige. Mayat lata. Dahita ti kayat mo aryong. Wansang agpaiso. May mayat no angkal ti awag mo kanya. Kayat ti bagik. Anak lang arod ken kay tayon ngan anadam iti mang bitbit di tasupot anak kairkargaan dagiti naluto a karne ngayon padawat da. Kitaan. Agar huyutan iti swelo. Kunasak to day ta babanti map, madam. Kat anya kumadi mo dalusan? Muleng ka katulong at madam. Numabaliin sanda ka awagan iti orayan niya dita mo lengdeng wano orayan niya. Ne, sumungbat ka pala gamin. No sa anak ka makapagtepel. Kaya't no, tapagawidan ka din na oras. Ay, sana pangasim. Sa anak atangawan na mo lang. Saan ko nadalos ti balayuan o kastaak? Ne, talaga nalain ka sumungbat Sumangput to lang ni Facundo. Pagtitipunam lang dagitay nyawid ko amasida. Na duma-duma maluto day ta. Nay, nupasig anatang ti sindatay iti aldawangkal. Karnimat amin dagito'y pangrabi tayo. Nay, uwan nga rod aryong. Baka suya aboy-boyaan. Adula amin. Nagimas tupay. Ay, sa dino tinapanan nyo apaskan, apasig anatang ti indasarda. Ay, nagpubren. Nagpaskan da pay laang. Saan apaskan, Warlita? Inawis nak ni soltera, amangal daw kami ijay balay da. Ay, nagpubren na bakit? Pinurga na kayo kit din itinatang? Adda ka nung amin nagpadawat. Gal, mahantayon. Talaga mabisina kon. Naglaing kan aryong. Mangko na nga awagam ni Facundo iti angkal. Agkabagyan kayo aya. Ay,
Ay, agraraman ka. Ay, kwa. Kinid daw kagan kwa na, auntie. Ni, sa awagan nakpaiti, ante. Ay, apo. Alala. Sumardang kan nga agugat Warlita. Mga tayukit din. Karumot ni Warlita, Pipita. Kahit kulaang mati agpasig kan tatapakundo. Kagura nakit din nga awaga kiti uncle. Kunamno saan lakas lanwang alumublob na kiti kapitakan iti lugar da. Amom ka din ni Madam Warlita, Aryo? Amok ijay lugar da. Saan apa naguyaw? Kasla nga rodon balay ti kalapati ti balay da. Nakaduda pa yung agkakabsat. Amang namang nagnaka ha? Oh. Mautan ka lakit eh. Namuna din baga na itay bigat na ikatin na kano katulong. Oho, patpatyumot day ta babay. Ni Uncle Pakundo ti makamo iti asawa na. Ay, naimbag ta na lagip ko, Facundo. Naturid day ta Pipita asinong basong bata nakit din itay malam. Tapay nga min aya. Kunak nga anadan na day supot ang nakaikargaan dagiti nyawid ko a karne. Di pa'y nagararuyo. Iso nga inawagak iti tangakan mulang lang. Ang magano adamat abot dayjay supot uno. Oh, kansan aday tatiga po na nga awagam iti mulang-lang kan tanga. Ay, yak kayat nga isakit mo dahil babae. Masapol ang mapagtanaw ko ni Pipita. Hindi mo pala makitak dahil babae. Saan ko na kursunata? Anya ti saan mo magustuhan kun ko na aya. Nagagat mo. Nadalos ti trabaho na. Ken nabanglo ti labaan na. Manipod nagkatulong kadata. Oh, nakadaldalos. Ken nakabangbanglo ti kwartuta. Bisa tulungan na. Kunkontraan na man. Nagadal ka kadi, iti kinaabogado. Oh, sana kabaalan ti utak ko ti agbalin nga abogado, Warlita. Ulitak manan ti saludsod ko ken ka. Anya ti di mo pang gustuhan ken Pipita. Saan mat ngagreklamo? Anya nga min, ti pambaran na nga agreklamo. Ay, ad-addan akayat ko ang maikat akatulong ng reklamo. Tila mapampanunot mo. An-ano sam ni Pipita. Narigat ti agsapol iti katulong. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan na kaya mamukustuan ni Warlita katulong na kinsurfa kundo ha? Madlaw ka kakura na kasla isapsapulan na kiti baso. Kapo nga ta, tagamamo kami. Ngamawan mat nakita ka dakas na iti data. Maragsa ka nagpaikiti. O padak kami domestic helper ide. Sinmaliwan mo ang tibiyag na. Sana kas kanya kaging gaita katulong ak pailaan. Nga, maragsa ka mat iti pa nagkatkatulong ka. Tauray kas kasanaw. Ado, ti matultulungan. Ito yung tikapiyusan. Agyaman at lauday, Pipita. Oh, jak ammo. No anya ti saan magustuhan di Warlita ken ka. Kaya't nakaapapanawad a katulong may. No, day tati desisyon. Nawan ti mabalin ko, sir. Manyaya, tinadagsan na ng basula. Oh, awan mo ti ambok. Malaksid iti dayjay panagtad-tad ka no ti mantika iti supot anang ikargaan na iti inyawid na akarne. Ang umpara kanyak nalagan la dayjay abanag Pipita. Ay, anyang arti pangadan yung ay, sir. Oh, kinunakin Warlita. An-anusan da kapailaeng. Iso nga agtrabaho kalata. Nagturod ni Warlita ang agshort iti nakiting. Panggap na kasulisugan ko nakpamangam. Saan matngarod na po daw? Kaslay sunsat ya dati prensyana. Iso adi agsikog. Oh. Kalpasan amay tulnog mo ni Pakundo ija opisina da Aryong. Sublian na. Nay, mailiw ko ang sakit iti lugaryo, madama. Uray siyak. Mailiwak mo tang agsida iti bisokol kan bala hiba. Awan samot tan ti birabid ijay waigyaw. Mang surusuron ka kadi, ha? Ha? Kayat mo, nga umun-una ka pa'y amapapanaw ngam ni Pipita, ha? Ha?
Ay, kwa. Pangaw kulaang, madam. Ay, sorry ah. Ay, pangasiyo ka di. Narigat, timawanan iti trabaho. Rudya kag bitot. Kotse ni Pakundo day jay nasabat ko pipita. Naladaw man arim muarti kasinsin ko. Ay nagkuyog da ka di kiniwarlita. Saan, madam? Sinubyan ni Aryong di bagyaw ta nagpamanehaw. Kunaklakit din no under disaya ti kasinsin ko. Bonifacio day ngamin idi nagkasarda. Sa Bonifacio day pay ti kasagay da. Madam? Nana soltera ko namlatan. Uray awan asawa kananak ko. Mabilatan. Damag ko saan kayo kanong agsidsida itinatay. Ikwama, mami. Kaya't nga sir bakon daw tiyag sida itinatang. Ngam ni Madam Marlita. Pulos, di na kayo't tiyag sida itinatang. Ay, nag-arte. Naku, simman ti buksit day jay at taga-aw-away. Ha? Kamu naman kaya mo taga-ano ni Marlita. Kamu na nga ta, domestic helper na kide. Dikit di kinaarte ti asawang Facundo. Di pa lang nakikuyog kada kayo. Kat napandakin ni Aryong iti kayat da apapanan. Isupay anak kabanugam ti treperyo asinoblian. Oh, saan pa'y ngamin ang nakadigos itay? No amo na nga ada nasapa apapanan na. Di nasapa kumaan nagdigos. Kundo ayat na laang agbalaw. Awat problemaan na ije balayo. Tadamat ti pipita katulog yo. Ano day talang abanag kasinsin? Saan tan apag sinugbatan pa'y? Saan tang agsinsinong bat, Facundo? Pagsarsaritaan talaan. Isupay ti gasolina, masayang. Ay, wido, apaan nakakade. Awan ti rumbang apagapaan mi. Naimbagla unay no kasta. Ay, iwan gaya. Napanak itay iti balayo. Ni kanumot warlita ti saan amangayat nga agsida iti karnay. Imbagagayam ni pipita kada kayo dayta. Kada, di mo ibaga makaanay apakabasulan ni pipita dayta. Hay, naarte la unay tingiwat ti asawa. Wano, naumangatan nga agsitsida iti natag, taga-away mat ngamin. Ay, nahimas talaga ti kape pipita. Uray na bara ti panawan. Uray na bara wano nadagang ti panawan. Nariyaw. Iti parbangon na ngaglamis. Nakariingak matan ko Makit-kitak nga rodan niniwam iti kusina no kwa, pipita. Nagagat kan sa alaunay. Duadamot lang ay serbyam. Kinwan gayam. Amangan no mabaling nga ilaban na. Awan problema iti daytaryo. Ikaabin mo lang tayo di paglalabaan ti mamorngam. Uno ipisok mo lang tani di washing machine. Ay, diyaman naklaunay, pipita. Uray ta saan nakakaskin ni Warlita ang madanagan sa. No di na masuot amin akawas na. Unay dayta na ko na. Apay, managlingot aya. Tama nagsukat man. Ay, piman pa'y ni ulitag. Apay ang piman pa'y ni ulitag mau. Aywan, asinugan di magmaga maulitag mau. Nila kay Pakundo Saan kami nga agkabagyan? Kinid daw ko nga awagak laangan iti ulitag. Kalpasan anay tulnog ko ni Madam Warlita iti mall. Nagawid akbit ijay balay ta makakapkapi akangkal. Doon sa launa iti kusinam Aryong. At damat ti kape dito'y opisina. Mga lakalati napudot adanom dito water dispenser. Ni, agungot kan sa matan angkal. Ada ka di papanantayaw? Sa anak nga agungot. Kan awan papananta. Ado, ti aramidak dito'y opisina. No, kaya't mo ti agawid nga agkape. Awan ti problema kanyak. Mabalin mo nga iturog pailaang dukwa. Ay, kababain mo't launay no iturog ko amadama ti panagtrabaho, angkal. Ay, amok pa yan no sinsintiran na tayo to'y alakay. Mabalin mo ti rumar pailaang dito'y opisina. Katnay, ado ti aramidak. Ay, sige, angkal. Pasensya kayo ni ti pan nakasingak kada kayo. Ay, ni,
Ni Madam Warlita gayam ti umawawag. Taimban, may kaadagos dito yung mall. Ito awagan ka. No, apay nga minapimanaw ka pa ilaan. Ay, amangan nga no masapol nak ni Sir Facundo, madam. Nay, awan mo't ginatang da ito'y babae. Sigod ka di, driver ka tipo ni Rariario. Ay, sos. Oray klasim gar iti day ta sa ludsod yo, madam. Di mo ibaga, mabuteng ka iti alalya. Kasla saan ka lalaki? Apay, anak ka painayag kang agmaneho. Ay, saan nyo pa imot ngamin ngayon baga no sa dino ti papanantayo? Awan nga ron amok apapanan. Basta, agpataray ka latat. Mang panunutak no sa dino abits ti pagpasyaran ta. Nay, di pa'y katkasla agnobyo kami no itibits ti papanan me. At dan samat na limad pa nagkursunada na kanya. Kaya't nakasulisugan. Ay, Sos. Niya nga tanusin tirak ni Warlita. Ay, awakak man kiti numayat. Siya to, di makaamo ang makisarita kinipipita. Ang mga nukayat na asong bata. Ay, Warlita, nakasingaak sa amat ka. Ay, soltera kun kunamat kitin kaniak. Ay, dandanik matan nalipatan nga ipagkagayam. Dilawag ko no apay birbir nga sanak. Kastoy ngamin. Kanayon nga agmay saak amangan. Ay umayak tuman kiti makipagrabi eh. Sige nga Rod Warlita. Inton rabi ilaangan. Uray tulungak to ni Pipita ngagluto. Itay pa'y lang nga daak dito'y balayo, Facundo. Tinulungak ni Pipita ang nagluto. Ay kababay no, makipangpanganak latan. Si Kamat. Kasla sabsabali ka. Kaya mo kat madanon ko ni Warlita. Nagpuyog kayo mo ta si Magbart. Sinukundakan aryong iti opisina. Nagmalmalam da ngamin ang nagpasyar. Awan ngamin mas no papapanakita, Facundo. Aging ka na panunod ko di at pasyari jay bye-bye. Ini mas kumatan ti limang abi iti angin. Kat saan kayo matabagan? Ay hindi ito iti paboritok anatang Facundo. Lining taabalangag, kan bulong ti parya. Ay dapay papait. Amok magustuhan da gito'y kasinsin. Inda! Makapanaw na dito yabagat. Agaluwad day jay Pipita kanya. Kaya't nang sa talaga ti mapapanaw. Ay, Warlita. Amo ka saan kang agsidsida itinatag. Ang misyak ti nang ibaga kini Pipita ang agluto itinatag. Makasuya ti pasig a karne. Kanawan sustansya ti bagay no pasig la a karne ti papaunag. Ay, saan ka di, Facundo? Won, kasinsain. Ni Pipita man kiti pagdamagan nyo, soltera. Ay, kat no, nagaduan na tag ijay lugar da. Ay, jakla mo, no adda paryakan papait ijay lugar da. Ay na, kas lamang sutsutil da dya kasinsin mo. Nakabaybayag lang arudan anang rabi tayo. Tanay imasan nyo mat nga agkasinsin di agsarsarita. Nakabaybayag pala nakisarsarita sa nagawin. Lang arudan guntaway ko anang gungot kini Pipita. Moon apagungtan ni Pipita. Di soltera tinang ibagakin ni Pipita ngagluto itinateng anayon ti sidaan tayo. Naturturay kit din na dya abakat ngamsyak nga asawam. Noan niya tibagin, pagig matan. Imanugot ka itay inawagan na ka ni soltera. Amakipangrabi dito'y balay. Ngam saan arumbang nga iso ti agdesisyon noan niya ti maluto. Amo ni Pipita, ajak kayat nga adda maluto anatan. Mabain nga ta, amang tubngar iti kasinsin ko Anya nga rod kat katulong laeng. Nagawid ka kumaa, tapno saan anay pilit ni soltera ti kayat da. Ay, maturog takit din. Maturog ka latan.
Uray maladawag to na bumangon inton biga. Sa anak madarumwat. Amuklat na sa langadan nak ni Warlita. Ay, kaslain rantamot ni Nana Soltira din ang sutilkan ko anak. Di kat siyak ti kakasengak sarapay ta. Nanyang minti sana pangayatan ng sida itinatang. Kunam na sino pagraraman kit dia. Nagsustansyan tupay dinatang. Adadamagat kan kapipita. Lablabaam ka di, nagitibado ni Aryong? Kwa madam. Saan ka nga gulbod kanyang? Nakisarita ngamin kanyak. Kat gaputa basit mo tadi na murgan na. Inraman ko na. Ang dunmot nga minita. Makaamo ka no tagabun na ka. Ang mga no si kapay timang daldalo si ti kwarto na. At dala na minsan nagdalusak iti kwarto na. Nadalos ka na paklimot ngamin di kwarto na. Uray day tabanag. Kagura pa ni Warlita. Oho, agraraman. Uray man kiti sukat asukat. Baliw pa'y ayat ti Maris ti Kudil na. Nay, naguray man. Uray tamadlaw ko ang masursurod ni Nana Soltera kenkwana. Makaamuditan no mismo nila kay Pakundo ti makagura kanya. Ngam no ikatandak a driver. Aday tala tiga puna. Ha? Agalwad na kanya. Ni Nana Soltera na ito'y sumungad ah. Pag iso, uray tawan nila kay Pakundo. Aryong, no kastoy nga awan ar-aramidam. Ay, dalusam ko matikutsem. Ay kwa madam, kanayo na makarkarwas. Uray damagan yung tukin ni Pipita. Ay, ni Kadisar Pakundo ti masapol yo. Ay, adda meeting na. Sukunak to inton madamdama. No, apay nga minadyak imawag nga imo na. Ay, amang ano, kayat na nga itulnog, Aryong. Ha? Ay, awan ti problema. Iti dayta, madam. Ay, kasano nga tang iruangan ko tapno mamanday to'y abagat. No asino at talaga ni Warlita. Oh, balong balas laan. Kung gunam, naging ko na ababae. No asino amang pababayin kanya. Kau? Kat, anya pa'y lang arun ti ar-aramidam, Aryong. Magbulbulong lang kamat. Ah? Ay, sige madam. Mapantay nga rodan. Itulnog ka din ije balayo, madam. Wano, adapay kaya tiyo apapanan. Ay na, nagpudutan diti o nagtikotse. Ay, pagandaram man ti ko na Aryong. Ang kentapdawan ti makunkunam. Tumaw asta pa'y lang agmerienda. Agmerienda atanto kumalaang ni Jabalay. Awan mo tinakasagana. Nanya ti kayat mo. Kape wenno ice cream. Ay, makanay kanya akong ti kape, madam. Da kayo, no niya ti kursunada yo. Nana Soltera kunamlata. Saan ang awagan iti madam? Ay, bagpeta kahit nati maawagan iti na katawan asawa na. Awan pa'y anak na. Saan kaamabsog iti kapilang, Aryong? Ay, intalaangan ang merienda iti restaurant. Agorder tanto pa'y iti ice cream. Ha? Magabukat no, kayat mo ti agkape. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan ka nasungbatan adagos? Madama ti meeting mi a negosyante Warlita. Ada ka di masapol mo kanyak. Nalagip ka lang nga awagan? Kasan saan ka mailo kanya ka? Tunggal pa nagpitik ti poso. Kahil iliw ka, Warlita. Nagkorni adanggan. Mabidla. Kasra at anak kang nagakiti dayta. Kasta ka diti kinalailo tinobyo mide. Ay na, pakawan. Si Kala ang tinagbalin a nobyo. Nagpasig ang mamartik amin na nag-ararang kanya. Bagadalaan na pintasak ni nabartek ta. Ay, ni Aryong gayam. Nabati ije opisina. Kasapulam ka de. Agpaitulnog ako may jay balay. Agtaksi aklatan. Sige, sikati makaam mo. Ituloy min tumanan ti ag-meeting. Abos ka nakapudpudot. Nagbayad ka pa'y anang ilukat iti kay
Pipita. Nagdardarasak mo tarim mo na tinangag ko ti busina. Ti amok kat nagkalugan kayo kini Aryo. Anya ti kayat mo asawa ni ti Dayta? Amangan no anya la ti maipulpulong mo kini soltera. Ha, yakla pagtatak ko na ni Aryo. Nagtangkan ti kinapugot na. Ti kayat ko asawa. Ay na, saan ka nagpalawag pa'y Pipita? Sumbre ka man langan iti kwarto. Ay, oo, na hindi siya kasta nakaraman ang bakit. Apada kasi ko nakatulong. Ay, nimbag lakit din. Nakayat na putla ka sa rita. Aling kayo ta. Saan pa'y lang amo ni Sir Pakundo agam amo kami iti day ta awarlita. Kasano nga ta nga iruangan ko na soltera dayto. Masapol ang mabalas ko ni Warlita. Maruam launayin amang pagpabain kan mang tagtagibasit kanya ka. No siyakla ko mati mapaturay idi Aryong. Saan ko akayat? Ani Warlita ti asawaan ni Facundo akasinsing ko. Di lang amin na nakakita iti napimpintas. Dahil ko sigurado nga aganak. Sigot pugot. Ad-adape api muskol ti kudil na idi nagtrabaho ijay Iraq. Anyati ko na Maryong. Ulitan man. Ay, kwa. Ay, sos. Naikaglisak matan. Ay, kunak man no, amo yung domestic helper idi ni Warlita, madam. Ay, nagtugtugawak la ang kabayatan ti panagmimiting mi a negosyante Aryong. Mariknak ti bannog ko. Talaga asaan ang makapagulbod ti bagik alumakaya kon. Nay, ipalubos yo kaday Sir Pakundo. Ay, Uncle Gayam. Di wala matultulad ni Atty. Garcia. Nasurukan na si Tintana ng nakatalupay lagayam aputot iti may katlo nga asawa na. Di lamot ibagbagam Aryaw. Day, nabainan samot na iti imbagak. Ay, Uncle, agawit tayo ka din. Anya ka diti orasan. Nay, agalas 4 kaya man. Kahit kung ay opisina nga ginanaak Aryaw. Nay, nailabas tayon iti dala na mapan iti opisina, Uncle. Traffic peng road. Di soltera ti umawawag. Hello! Soltera! Saan nak-anadanon iti opisina itay bigat? Tanapanak na kimiting. Kalkalpas milang. Sige. Agturong kami iti opisina. Sige nga Rod. Bye. Nay, delikadon sa daytoy. Una kay anak kadano ni Nana soltera dito opisina. Talaga nga inururay na nila kay Pakundo. Yung malakyanak ang nervyo sakit din. Nagdakkel ti bagay. Nagbayag asumungbat ni Pipita. Nagkarimot kit di ti kasinsin ti amok alakay. Asaan dan to amamuan ken ni Warlita. Asyak ti nakaamuan na. Hello Aryong! Ada kayo ka din kini Sir Pakundo ni Tarwangan? Awan mat nang ako nagbusina. Nay, talaga nga awan manggag mo Pipita. Ada kami pala dito'y opisina. Ay, kanya nga rin mga kanya. Kahit ko lang ada kasarsarita. Ay, amom ka di a domestic helper idi ni Warlita, Kanya ko matidakas na itidayta. Uri siya, magtrabawak mo di abroad. Itaman lang anamak dayta. Ada ka di problema dito? Ay, awan ti problema. Nagasat ni Warlita. Uray katulong la ide. Baknangan ta nakiasawa kinila kay Pakundo. Sana bali alakayan. Sige nga Rod, Pipita. Bye. Amok at nag-aaway ni Warlita. Mapaya di mo imbaga kanyak ang nagtrabaho idi a domestic helper di abroad. Domestic helper kunayo lang arudan. Di nagad ijay abroad. Nagbagnag ka. Sa ni Warlita pa ilaang tinapiling. Awan makitak a problema iti dayta kasinsin. Naimbag ko ma no sana anak ararte.
Di na kaya ti agsida itinatag katag-awa-away. Talaga kano asa naman nagsida itinateng. Ado kano ti tarakenda a manok ide. Adula amin nga ibagbaga. Sana ka mamati. Ang mga nuuray karnet banyas kat naramanan na pay. Oo, naimas mo ti karnet banyas Ne, naramanam sagit ti tamom nga ibaga pakundo. Di mo ibaga pinasangwan da ka iti karnet banyas si jay lugar da. Oo, pinaramanan dakdag iti agi inom ide. Linaukan dan sapay iti karnet musang. Kita, ina. Abay, kasta nadagsa na problema yun dayta. Nakaamuan nyo ngamin ang nagtrabaho ti asawak ijay abroad ide. Sana na masapol amamuan pa dayta pakundo. Sige, mapanakon. Anya nga ta, tinakalaglagipan ni Aryong iti dayjay. Iwan kayam. Uray ni Sir Facundo. Aging kay taasan na pilang amo. Agam-amo kami asigot kin Warlita. Amo, nailasin nak ni Warlita. Ngam naging kuko na lang ide. Isu asaan na akayat asyak tiag bali nakatulong da. Yar aramidan nakpay kiti iti basong tapno mapapanawak. Ngam, saan to ang mapasamak ti kasta? Kalpasata naggapuak ijay opisina ni Facundo Pipita. Nagdiretsoak ditoy. Kayat ko akasarita ni Warlita. Manipod na tayo simpangpat. Saan pa yarim mo ti kwarto na? Saan pa ikiti anangal daw Naturen man ni TBC. Naruwam kat nga ta. Amangan no saan mamigbigat ijay lugar da. Mabali na kasta. Nay, nariing kaya man. Naglawanan sa tikad tayo. Inkalatan ituloy tar aramidang Pipita. Oras pa ikit din natin pa nagluluto. Madamdama. At dadtundar yung kanser pa kung daw. Saan na kun nga ilakaman? Makasaritak lakit di dayta a babae. Pumanaw ako. Tamanin dito bakit nga ipag ko. Mga no, namantara na Pipita. Agluto iti nata. Masaludsod ko man, Warlita. Talaga ka di, saan ka nga agsitsida iti nata? Jack narwam nga agsida iti natang. Ura iti ubingak. Kay kayat ko pa iti agsida iti liningtang itlog. Wado, kape ko na. Uray nga ron iti domestic helper kakat. Saan ka nga agsitsida iti natang? Ha? Mas daw ka nga tano kasanoan amwa kanya. Nakaararte ka. Taga-abo kamit lagaya makaskin ni Pipita. Anya? Ni Pipita? Tinangibaga kada kayo akatulong akide? Wanan ka itibaing Pipita? Iso asaan ka akayat akatulong mi? Ay nagalwad ka! Makasangpot tulaing ni Facundo. Talaga pagtalawon ka. Imbabait na kidin kiti soltera. Na! Sana siya! Tinakamo ni Nana Soltera. Akatulong kamot ide. Akas kanyak-anya. Ulitin pa ilang nga ibalikas na itatong paankan. Amok ka na ilasin nak. Hindi pala damo tangag kita. Agin ko kuna ka lang ha. Asan na kamamot? Agraraman ka kami. Katanya, kalpasan ti pa ng padakas mo kanyak iti dayjay abakat abalasa nga ipag ko. Isublat mo mat timang dadal kanyak iti asawak? Uy, sakbay ang maaramin mo dayta. Rubi-rubon kalangan. Ay, agparbang na kumanang lita. Agparbang ka. Ha? Pir nga san nakpayan. Awan basol ko kan ka ha? Awan basol ka. Aya't papaspasamak kada kayo. Naimbagtadakan, Facundo. Masapol ang papanahon ni Pipita. Itamat lang. Pinagpadakas na kini soltera. Pipita, agpaiso ka diti ibagbaga ni Warlita. Sir, saan ko pinagpadakas si asawa yaw? Yak ka mo na sino tinakaman na. Sige ko katulong akas kanyak ide. Muna tayo balikas mo pailaan. Kaya't mun sa talaga dadaalat tarupam. Warlita, agparbang ka. Umay ka. Ijay kwarto tang agsarita. Dahito iti tandaan ang Pipita. Sakbay nga agtangat rabi. Masapol ang makapanaw kanditay. Nagkarumutan day ta Warlita Pipita. Kasla di na napadasan tinagsulsul to piti bisukol. Ay, namangag ni Wadam Warlita dahil ang ibagbaga. Mayroon naman akmanay.
ay. Adadun naman na nakagura na. No asino kat ngamin din nakaamwa ni Nana Soltera. Akatulong mo titi Arlita kas kanya. Ay, kwa, Pipita. Ay, salamat konsensya mo ta. Tanok mo't kit di ani Pipita ti mababasol. Tapno mailiklik ko ti bagay. Nasaan kayo pwede tang? Amang ano nakabil nakpay ni Warlita. Ne, naluklok magngamiti si ka. Tamabmabsok iti pasig a karne. Ngam, kasla na pigpig sa kamat. Kasanong nga rodan da ito eh. Pumanaw kan sakbay ngagting nga tirabi eh. Awan mo't basol ko? Kasaritak pa ni sir, nanyot panginding na. Awan mo't nadagsa na nagbasulang kadakwana. Mabisinak pa ikit din. Awan pa'y nang rabi ikada tayo. Gapo iti da ito'y anapasamak. Inkalatan mangan. Makamukan nga gawin di ka nam tada nalutoy jay. Sumri ka ko niti kwartaw. Nay, mabutang kan samot, Pipita. Ay, sana ka mabutang. Tawan basol ko kunak manay. Rumarak tumot lang ito madandama. Tama sigurado. Mabisin mo ito ni Sir Bakundaw. Kasarita ta na nga may hindi asawa na. Rumortan dito'y kwarto ta. Tamang rabiitan dungo. Itay pa'y ang mabisinak. Uray ka sa ti panang lailong kanyak pakundo. Agburburan ti darak. Nuko nakapagtalawang ni Pipita. Tungpalin lang. Saan ang marisot da ito'y iti dinardarasudos. Agparbang kalaang. Aglalo ta imbaga ni Pipita. Asan nga iso ti nakaamuan ni Soltera a domestic helper ka idi? No! Nung muna tayong balikas mo pailang. Kaya't mo sa karmutak tirupan. Nakungot ka lakit din ayak. Kasla aginaw ka mat. Numasikuga kan maalisanak. Basol ni Pipita. Awan sa bali amang ibaga iti kasinsin mo. Nga agam-am mo kami kini Pipita. Apadak akatulong dayjay. Agam-am mo kayo matgayam kan Pipita. Naikaglis mo tandidilag. Ay na! Ang dala ko man ni Pipita iti sangok. Mapungot ko! Makonsensya akmatan. Kasanon no ipapilit ni Warlita apapanawan ni Pipita. Dakmat ko maanaramit da ito'y no saan nakapagpabainan ni Warlita. Kun impang tana nga umunaakpay ngam ni Pipita apapapanaw. So ano panunot ko abalsan. Ay, agpay salakan na Nana Soltera. Barang siriring pailaan. Ang mga no da ito'y tijak pakaturugan. No mapuyatak. Agkakapsutak lakit di ang mabigatan. Dayta, agriringan ti silpon ni Nana Soltera. At dayta. Nagrabi ikan nga umawa karyo. Maningsinga ka ititurog. Mabutang kan sa matlagayam kini Warlita. Ay, Nana Soltera. Kasanon da ito eh. Ni Pipita titudwan ni Warlita nagpulong kada kayo. Apay kumaan ni Pipita. Anya ti pa kay naigan ni Pipita. Jak amwa madam. Numaman ni Warlita siya tinagpulong. Ay ang mga nukalbon nak. Kasla saan ka lalaki? Kabutang mo kitin da jay pada matagaaway. Ay, saan nyo kuman nga ibalikas at taga-away hak. Nasakit adenggan. Agpapada tayo mo't lamang mga nitin na poy. Ay, di nakbandram-dramaan. Kaguram kitin, katput no ti ko nak. Man ano aya, amaamuan ni Warlita si katinakaamwak. Nagkatulong mo't iti balasiw taaw. Saan mo matakaya ni Pipita ti mababasol? Ay, ure daluklukok Nana Soltera. Makonsensya akmet. Siyak ti makaamo. Saan ka man nga agner-nervyo, saryaw? Angam ka. Ay, inidop nanti cellphone na. Iso ka no ti makaamo. Kasano nga ta? Makaamo ditan? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Adalakit di ka po na, anay baga ni Aryong, ani Pipita, ti pabasulan ni Warlita. Nagkasatan day kaya babae, kasla instant millionaire. Naimbag ko ba? No saan anak kuspag? Ay, padasik tuman amapan kasarita ni Pipita. Barag adama amwa,
Nuapay akas day tinaibaga ni Aryo. Agar-aramin sa mabuting metlaan. Ni, kasano nga ta? Ibagak nga ta ti problema? Hello, kamutaw! Ay, naimbaga na ba yung Pipita? Kastamat yan ka, kamutaw! Kumusta kayon? Nasayat. Naragsaklat ta. Kano kahit trabaho, adolat ta ti mabaling nga ramidan. Ang runay di garden. Kasi ka, kumusta mo tindi ta? Ay, nasayatak lang ditoy. Siyempre, naragsaklat ta ka na yung natao. Saan mo tamasap naman mo namin di kamuto, di mapaspasamak kanya. Ay, makaturturog akong kamutaw. Mamisan doon magsalita tawag. Tay! Nagmayat lakit di tilabi istidanom. Urayak la na bang aran. Pakundo, kasarsarita na ka di. Nakaring kamot kaya maduarlita. Aniyan, kasla saan nakita? Nabayag ka ka din, anak kariing. Bumangon kan, tayo ka mamikat. Hindi mo pa'y pinapanong ni Pipita iti tingkat rabi. Ay, saan nakarumor dito kwarto? Awan baso ni Pipita. Apaya ka guram. Sino nga rod tinakaamuan ni Soltera? Nagkatulong ak idi akas iti dayja a Pipita. Awan mat sabali apakaamuan na? No saklaan. Saan napatag kanyak? Maamam no asino tinakaamuan ni Soltera. Awan ti problema. No anya ti trabahom iti. Tasan mo't adakas? Talaga? Asaan adakas? Kan sa anak adakas a babae? Awan nga rodan problema. No kasta. Anya nga awan problema? No di mo kayat nga ikatan akatulong ni Pipita. Liklikan na ti panagkita mi. No anya launa iti pangguraan ni Warlita kan Pipita. Saan nakano akayat ang makita ni Pipita? Kasano nga tadayta? Di pa'y saan na amabaon ni Pipita iti kayat na aparamid. Diyak ko makayat apanudutan. Di pa'y kasla agbala. Nang magabigat yu, sir? Di talauna iti magustok kan ka Pipita. Naragsak kalata. Ti makunak. Anusam ni Warlita. Ay, wed sir, talaga mo ta sana siya tinakaman ni Nana Soltera, domestic helper ini ni Madam Warlita, kas kanya. Saan mo na problemahan na ita, Pipita? Kanwan gayam, ilutuam ni Warlita iti adobo. Paborito na launa iti adobo. Hanggang saan mo na ngayon iti taba? Wan? Ay, sir. Magustuhan ni Madam Warlita iti taba. Mga ano kagura na doon, tut makita na ang arusong-usan na ataba. Uray awan ni Pipita katulong mi. Kabaala, nagpusipos iti balay. Amo kami na trabaho. Kad na nairuwamak kadagiti trabaho iti balay. Sipo di ubingan. Ay na, talaga paborito ti adobo. Naimas man ti pan nakaluto na. Dahito'y ate adobo. Ayan nga ta ni Pipita. Nabiling lakit din ni Pipita. Nasaan nga pakpakita kanya. Makit lang. Apay nga awan taba na dahito'y adobo. Ay, Diyos ki! Pipita! Umay ka man dito'y! Darasam! Uy! Madam! Umaya ko! Tamad lagayam iti salas. Mapesan ko naglamitay. Ay, ang mga naglamang iti ko. Apay kami, madam! Pampanunutam kat nga ta ang agraramana ka. At patatala akatulong idi. Ngam-awagan na kiti, madam. Wan! Saan ko man na pampanunutan na ita? Kapa nakakatulong idi, madam? Basta naragsaka kiti nakita kayo da kayo gayam ti amok. Nalaing ka talaga. Amangan ni imbagampay ken ni Soltera, napagawid ak idi, ken dandani akpay nabalon, ha? Madam, mamati kayo kumakanya kasaan? Asyak,
nag-chismis kinina na soltera. Saan asak? Di nakaamuan na, tadi ta akatulong ide. Imangkan talaga ti kinaulbod mo. Ay, hindi ka mo. Noon niya ti impakpakan mo kini Facundo. Tadi na kaya't apumanaw ka. Amom lang aruda nakagurgura ka. Di ka pa'y napakawan. At daman ng basol mo kanya. Anya ay di basol ko kan ka, madam. Apay nga awan pulos taba na dahito'y linutong nga adobo. Kwa, madam, dito ang aming tibilin ni sir. Kasano, di na kayo tagalunos kayo ititabang. Nantong palaklaan nga tibilin ni sir. So, pasensya ka kuman. Nakapanaw gayam ti sa nga iliyo, sir. Ay, anda ka di pa panantay, oh? Saan nakarumwar ita nga aldaw, Aryong? Pinaayaban ka. Gaputa adda kayat ko nga ibagakan ka. Pabati ak ni Pipita. Asaan nga iso tinakaamuan ni soltera a domestic helper ide di Warlita. Uncle, ay saan ka di nga imbaga ni nana soltera kada kayo no asino tinakaamuan na? Saan ko na dinamag pa'y? Nasayat nga rod no kasta, sir. Anya ti ko nam, Aryong? Uli ito man? Kwa, Uncle. Kasaritak tuman anay bag ni soltera. Saan na napatag kanya, tiki niya sa sino de Warlita. Ay ayatag una ay ti asawak. Apaw, naggasatan ni Warlita, Uncle. Nagsayaat kayo talaga. Tati kayat ko asawan gayam itay. Nasayaat kayo unay. Tasan yun nga inusisan ni nana soltera. Kasta ka kumamat nga agayat, Aryong. Ay, kasta tumat Uncle. Uray bakatan basta baknang. Kan makaanak pay. Sige. Umanaw ka man laangan. Ay, sa dino ti papanak, sir? Trumarkan dito yung opisina No kayat mo ti mapanag kape itay balay. Makaambo ka. Sige nga rod, sir. Napasagidan sa nila kay Facundo itinaybagat. Agawid ak man ngagpaiso. Takasaritak ni Pipita. Naragsak ka ni Pipita. Yung kaslasan mo't anaragsak ti timok na. Ang mga nuad na problema na. Yung kaano pa'y anadani ti problema. Kabisado ni Pipita. Kabaulan na adanggayan ti ugali de kita agbaling nga mo na. San atay? Niyamot na ti pampanunutak. Nanyaladitan ti masasaok. San atay ta ti pakaribukak. Nimot alilong ti kadwada maburak kan lakay punpunya po. Nimbagan ngatan ti rayumada. Ay po. Adula amin na mabibiyang nga man siruserbina. Nga matlaw ko. Di pa'y nagsubli ni Kulas dito garding. Ay, yaman naklauna iti da ito'y kape Pipita. Bilibak talaga. Uray anya lotwam, naimaslat ta. Kamot, ultimo kape? Saan mo tama luto ta kape matimlalaan? Ayun gayam niya. Ay, ni Madam Gayam. Rimwal, tsaka mo ano sa dino ti papanan na. Saan mo ta nagsasaw? Ay, nimbag gayam tanda ka. Agpudno ka man kanya. Sikatin ang ibagakin ni nana soltera, domestic helper mat idi ni Warlita, kas kanya. Ay, nanglaing kwa. mo to niya. Ita, sakti ba papapasol? Ay, saan ka pabasulan? Ngam ni Warlita timang papabasol kan ka. Kunam no asino? Diyak pa'y pinagpadakas kan nana soltera. Ikaw talaga. Sakti ba papapasol na? Riyaw na taramida. Ay, tinapisnak matan. Gunggunam. O niya, agarami kan tubay di kalukuan. Kwa. Unak no nagkingginat. Tagkalata na kulawak. Ay na. Madian talaga tayo ito'y marikrig na ka. Ngipipita man namin. Pagpungpungtutan na ka. Awagat ni Facundo. Taipan na kiti ospital. Ay na. Diyak pa'y kayat ti batay.
Napakundo, sumungbat kan. Oh, inuray na kami pa lang amin kan Aryong Warlita. Naglugan ka kuman iti tricycle, kat nagpaitaray ka dito yung ospital. Kinsigod mo't ngamin, ngagpakpakuyog ka kan ni Aryong. Ay, kagurak ni Aryong. Ada-atap ko. No saan ani Pipita? Ni Aryong tinagpulong ka ni Soltera. Oh, ang pungtot ka man. Ada ka matkit din dito yung ospital. Ni, kaya't pun sa matamataya kon. Ate kaya't kwasawan. At dadagitin nars ang mga sikasukin ka. Anya gayam ti ko na ti doktor. Iso nga ro ti orayag. Ang mga nuna ay kawa kay tipudot. Iso ang nag-high blood ka. Wano, masikog ka. Ay na, saan akon nga ganak? Manutawan kon. Agtawan ko maa iti 18 ti inasawam. Anya, ay, aday tanti doktor. No high blood ka. Kasapo lang nga agtumar akanayon iti agas. Kasla sana ka mamati. Iti dayta atawan ni Warlita. Agsikog pailag. Oo, anay ko mati kinaragsak ko no awan ti problema. No, agdadagsan ni Warlita. High blood ka naman. No saan napababa ti presyon ti dara na, kapilitan abay iragrag ti sikog na. Anya? Ay, managkapintumot ngamin. Nagungat pa yung harod kin ni Pipita. Taawan taba ti linuto ng adobo. At paborito ti asawak ti adobo. Ay na, Jack lakayat ti taba. Malagip ko hindi panahon da lolo. Kasla agtigtigargar ti taba nga dapay dut-dut na. Parang may pamuspusan ti doktor. Kan tulungan ni Warlita ti Bagina. Masapol at tulungan ni Warlita ti Bagina. No kayat nang agbiag pa ti dapaot. Oh, makatulong tayo kan Warlita. Tapno saan nga agpungtot. Iso nga, umay kayo kasarita. Saan nyo ko maaproblimaan? Doan niya ti trabaho ti asawak, igibalasang. Nakus pagmat ngamin ti asawak. Kasla di na naglabasan ti rigat. Oh, pangaasim ka di kasinsay. Kanlaan nga di na tindaran ni Sir Pakundo seminar. Iso ay siyak ti mga sikasok ka. Di mo ibaga, subuan nagpipita. Kaslawan kanas ko ang mga... Liklikam ka nung amin ti aksida iti taba. Agalunos kan tumot ngamin iti taba. Ano sampay lang ti aksida iti kan natnatang. Ganlangan kay ti prutas. Naalsam samat tayo takuya paano? Gangangay lang tayo. Amumat, taga-barbaryo ka matakas kanya. Kaskala, graram. Sorry. Masapol mo talaga ti calcium. Tati ko na ti doktor. Ay wala namin ta sa lunat mo. Awan da ka sa mapasamak ta si Kukmaw. Nautong paalam namin nga ibagat doktor. Nagranigat tangina. Naitapay ti may samang pakapsut kanya. Ang kapilitan nga pilitan timangan. Uncle, makababawak iti naramid ko. Basol ko no apay ang nag-high blood ni Madam Warlita. Apay Aryong. Anya ti inaramid mo iti asawak. Ay, gapo iti panangipang tana ide. Apay katnak a driver yaw. Pinalos ko. Impulong ko kanana soltera domestic helper ide. Naimbag. Ta nagpudno kamatlaan. Mamati asaan ani Pipita tinagipulong ka ni soltera. No, dahi tatiga po na nga ikatandak a driver yaw. Agawid ako ni lugar mi, Uncle. Ano sa kun saan ka nga ikatan? Adamat basol ni Warlita. Namiris na matngatan. Anak karo launa yan. Iso agtali na ka ditoy, Aryong. At napintas ada magwarlita. Nagnormal matlaang ang ti blood pressure mo. Kan adda itinatalgad akasasaad ti sikog mo. Unak lagi din numataya. Adong pa'y gayam ti kanak nga ina po eh.
Oh, gasdam ti makan iti. Ado nga na po'y. Tama nga nung umato ti blood sugar mo. Ituloy mo ti agsida iti natag. O mabalin ti karne ng basit laang. Kan saan anataba? Madam, dito yung tayo pinatimpla manyos. Linao ka kiti lemon kan sang kabasit adiro ti uyukan. Agyaman at lang na ipipita. Naasikaso ka kanya at nagtangsitak idikan ka. Trabaho mo tayo doon. Dakal ti na itulong mo, iti pa nagnormal ti darak. Malagip ko idin agkita ta. Nalasin ka mat adagos ka. Naging ko na aklaang adi ka mo. O nasaya at launa ita nagkinaawatan kayon. Saan mo ngarudan apapanawan ni Pipita, Warlita? Saanan? Kat numabalin, urayan ni Pipita ti panagpasngay ko. Taison to, ti mga awir iti anak ko. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarado naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.